Iyi ni radiyo ijwi y'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru www.radio akaburungu radio yacu voa.com. Mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunzi b'iradio Ijwi ry'Amerika. Muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga. Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri commune Giteranyi aho bitatura. Ngewe ndi hano Kampala Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze urararitswe buri munsi saa 10. Ikiganiro muri sanga cy'uyu munsi tugiye kuvuga hanini ku kuntu abamenyesha amakuru iruhande yo kurondera amakuru bakwiye no kwiyungura ubwenge mu bijanye no kumenya uburyo nyabwo bwo gushikiriza amakuru canke ibiganiro vyabo. Abanywanyi benshi bashobotse gukora ibishobotse byose kugira ngo abo banywanyi bagume bakurikirana amakuru canke ibiganiro, hanyuma ayo makuru n'ivyo biganiro batunganya bibaviremwo akunguko. Ntabwo bikiri agaseseshwa rumuri ko ukuntu ibinyamakuru n'amaradiyo vyakora muri kahise bitandukanye n'ukuntu amakuru ashikirizwa abantu muri iki gihe, kandi amaradiyo n'ibinyamakuru atari vyonyene soko ry'amakuru n'ibiganiro. Kuva rero habonetse ubundi buhinga ngurukana bumenyi mu vyerekeye gushikiriza abantu amakuru, birakenewe ko amaradiyo n'ibinyamakuru navyo nyene bihindura, kanatsinda ibitari bike vyaratanguye bigatangura rero kwiyumvira uburyo bugezweko bwo gushikiriza abantu ibiganiro n'amakuru bikijukira ubwo buryo bwose ngurukana bumenyi bwo guhanahana amakuru n'ibiganiro. Mu kiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi twatumiye umumenyesha makuru yanonosoye umwuga w'amenyesha makuru kugira ngo tuyage kuri bimwe mu bintu ibinyamakuru n'amaradiyo bikwiye gukora kugira ngo ubwa mbere bihangane n'ihindagurika mu bijanye no kurondera amakuru, kuyatangaza hamwe no kugwiza abakunzi b'amakuru, na cane cane ku buryo bwo gukura akarusho muri uyo mwuga. Umutubire mu kiganiro cy'uyu munsi ni Placide Magambo, amaze gukorera ibinyamakuru n'amateleviziyo bitari bike muri leta zunze ubumwe za Amerika. Muri aho mushigantahe Placide Magambo. Muraboneza Frederic Nkundikije. Yego, murakomeye ngaho New York? Turakomeye, turabaramutsa cyane, turabatashye. Turabaramukije cyane gose. Reka rero tutatesheje akanya abakurikirana ikiganiro, ubwa mbere na mbere mutubwire ukuntu mubona ibinyamakuru nka muri Amerika vyifashe bihagaze gute? Itangazamakuru nibyo koko muri iki gihe ryahinduye isura ugereranyije n'itangazamakuru ryo mu gihe cyashize, ryatangazamakuru rya kera ryo mu binyamakuru n'amaradiyo, aho haziyemo internet. Noneho hajemo ibintu byinshi, hajemo ikoranabuhanga rishyashya ku buryo n'imikorere yahindutse. Ntabwo ari mu biyaga bigari gusa, ntabwo ari muri Afurika, na hano muri Amerika burya itangazamakuru ryagize challenge ikomeye cyane yo kugira ngo ribe ryakomeza kwitunga, rikorere amafaranga ashobora kurifasha kuba ryakomeza kwiteza imbere. Ubwo rero nicyo kibazo cyagiye kibaho muri iyi minsi, cyabaye nka challenge ikomeye ku buryo rwose ubu ngubu itangazamakuru rigenda rihangana n'ibibazo bikomeye ku isi hose kugira ngo ribe ryagira ibintu bishyashya ryigisha abaturage
na za nshingano ryari rifite ryo guha amakuru, gutangaza amakuru, kwigisha abaturage ibishyashya bakeneye kuba bamenya, no kubaha nk'ikiruhuko, nko kuba baruhuka bakariruhukiraho bakarya bumva ibitangazamakuru. Ni ibintu byahindutse cyane ku buryo ubu itangazamakuru rwose rifite ikibazo cyo kuba ryahanga utundi dushyashya kugira ngo ribe ryakitunga. Mwihweje nk'ibinyamakuru ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, naho twavuga ibinyamakuru bikomakomeye, Washington Post, New York Times n'ibindi, eka n'ibindi binyamakuru vyaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikorera mu ntara zavyo canke mu makomine yavyo, ikintu murabona ko ivyo binyamakuru vyashoboye kugerageza guhindura ingendo cyangwa ukuntu byaba bitangaza amakuru kugira navyo nyene vyadapte kuri izo mpinduka mwavuze? Kuri ziriya mpinduka ndibuka nka workshop duheruka yo muri Washington Post, ndakeka twigeze kwijyamo tureba uburyo itangazamakuru hano mu gihugu rihagaze. Biragoranye cyane ku buryo itangazamakuru ahenshi na henshi usanga duhereye hano muri Amerika, bakweretse kuri map ubona ko hari ahantu bavuga ko hari ubutayu, hari itangazamakuru rigenda rizimira neza, rikazimira burundu. Ugasanga nk'ama counties cyangwa se mu turere two hano muri Amerika usanga hari ahantu rwose itangazamakuru rigenda rizimira burundu, noneho bigasaba utundi dushya, ukundi guhanga bishyashya biba byafasha nibura kugira ngo itangazamakuru rizamuke. Ariko ubundi itangazamakuru riragenda rizimira, uretse mu mijyi ikomeye cyane, mu mijyi nk'iza New York City, za Washington DC, za Chicago, za California, muri California za Los Angeles, naho niho usanga mu by'ukuri itangazamakuru rihari rigenda rizamuka. Kubera iki? Kuko niho usanga cyane cyane inganda cyangwa se ibindi bikorwa by'ubucuruzi bigenda biri imbere cyane, ku buryo bashaka itangazamakuru bakarishoramo amafaranga. Ugasanga niho rigenda rigisigaye rikanyanyaza, rigenda ritera imbere. Ariko ahandi henshi usanga muri za state nka za Missouri, usanga nubwo haba hari amashuri y'itangazamakuru, ariko usanga itangazamakuru rigenda rirazimira cyane. Nibaza ko ibyo ngibyo bishobora kuba ari na bimwe no mu bihugu by'iwacu, aho usanga itangazamakuru aho batabona interest, aho batabona inyungu, usanga rigenda rizimira. Nk'ingaruka mushaka kutubwira z'ukuntu ibinyamakuru byasanze byatewe n'ubundi buryo bwo gutangaza amakuru ni nk'izihe? Twarumvise amakuru yaha ibinyamakuru kenshi na kenshi usanga abakozi bagabanuka, cyangwa ugasanga abanywanyi baragabanutse, bamwe batanga amafaranga kugira ngo baronke ivyo binyamakuru, siko bikimeze nka kera. Izo bari zimwe mu ngaruka zo kudashobora guhindura nk'uko ibihe n'uburyo bwagiye burahinduka. Nibyo kuko usanga bigenda. Ikibazo nuko usanga ntabwo itangazamakuru rishyashya, reka nigite rishyashya kuko ariko itangazamakuru rihora itangazamakuru uko ryatangiye nyine mu binyamakuru n'amaradiyo na za televiziyo zitaraza, n'ubu ngubu ni ryatangazamakuru rigihari. Ariko noneho hakaba hari ikibazo cy'uko iyi tekinoloji aho iziyemo habayemo ukwikiranya akenshi na kenshi za social media, mbuga nkoranyambaga zikikiranywa n'itangazamakuru. Urabona nk'umuntu usanga kominote ishaka kuvuga ibibazo byayo, kandi noneho ugasanga noneho ni ibibazo bitandukanye muri za kominote zitandukanye, ariko nanone itangazamakuru rikaba riri aho ngaho ni nk'ijwi ry'abadafite ijwi, ni ukuvugira abaturage, ariko noneho hajemo izi social media, ugasanga noneho kominote ubwayo yumva ko ishobora gukoresha ryajwi ryayo, tuvuge nka platform cyangwa se za Facebook, za Instagram, za Twitter, bakumva ko buri wese ashobora kwivugira ikibazo cye. Ariko itangazamakuru ubundi inshingano zaryo wasangaga ari uguhuriza hamwe
ibitekerezo by'abantu noneho bo bagatangaza inkuru bashingiye ku bitekerezo bitandukanye. Ariko ubu ngubu ntabwo bikiri ibyo, ntabwo ari uko bikimeze kubera habayeho kwitiranya itangazamakuru n'imbuga nkoranyambaga. ubwo budasa turabugaruka ko muri iki kiganiro mu nyuma, ariko nashaka mbanze ijambo umwe mu banywanyi b'iradiyo Ijwi ry'Amerika, Kwizera Lucky Ahmed. Mwiriwe neza. Ahmed, muratwumva? turabumva. Muri hega Ahmed? Turi mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rundi, umurenge wa Buyoga. Ndagira mbwire nsubiza umutumirwa. Arakumva. Ndagira mbwire umutumirwa, itangazamakuru rikozwe nabi cyangwa se tufashe nk'urugero mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, wasangaga itangazamakuru ryakorwaga nabi rigatuma habaho guhembera urwango mu baturage. Itangazamakuru rikozwe nabi rwose riteza cyangwa riteza ibibazo mu bantu. Ni iki nko muri Afurika? Muri Afurika urebye usanga itangazamakuru ryaho bitewe na sisiteme y'imiyoborere ihari, nta bwisanzure itangazamakuru rifite. Ikibazo ukiboneka muri sisiteme y'imiyoborere. Kuki ibihugu bya Afurika rimwe na rimwe bitita ku itangazamakuru bifite? Kuko itangazamakuru ari umuyoboro uha rugari abaturage bakayegezaho ibyifuzo byabo. Kuki muri Afurika usanga ahanini itangazamakuru ryaho ridateye imbere? Usanga batabasha gutangaza amakuru nk'uko wenda baba bayabonye. Murakoze ikibazo. Ibitangazamakuru bikorera wenda kuri interineti cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga, usanga rimwe na rimwe bikora mu buryo bw'ishake, nta regerema cyangwa se nta mategeko bikurikiza. Murakoze Kwizera Lucky Ahmed. Ku byerekeye ikibazo abajije kijanye cyane cyane nk'uko navuga amategeko asanzwe agenga kutangaza amakuru, reka rero ndaguha akanya Placide Magambo ugire icyo umubwiye. Ndamushimira Kwizera uri Buyoga, abajije ikibazo cyiza cyane kandi ndamushimira. Ibyo avuga, itangazamakuru ntabwo rigomba kugendana na sisiteme y'imiyoborere runaka, nibyo ubwaryo rigomba kwiyubaka. Noneho akomoje no ku kibazo cy'itangazamakuru mu bihe bya jenoside mu Rwanda. Byo hari itangazamakuru nyine ni bya bindi twavugaga ko ryagendeye ku kintu cy'amarangamutima rirasenya. Noneho itangazamakuru ubwaryo rigomba kugira umurongo rigenderaho. Za ngingo eshatu mwibutsa ni kwigisha, ni kumenyesha abaturage no kubaruhura. Itangazamakuru ryagiye muri uwo murongo rirubaka. Itangazamakuru risenya ribaho mu gihe ubwaryo ryagendeye ku marangamutima, rivuga riti turi kuvugira abantu runaka, ahubwo iyo bafashe ibitekerezo bakabihuriza hamwe n'iryo ryatangazamakuru bakagira icyo bamenyesha, icyo umenyekanisha icyo ari cyo. Ugiye kureba usanga buri muryango, buri community ishaka kuvuga ibyayo, bamwe bavuga bereka abandi ko bari hejuru abandi bari hasi, ariko ubundi itangazamakuru nyaryo niyo bicaye bagahuriza hamwe ibitekerezo, bakaba bafite uburyo babitanga. Nicyo ngicyo namusubiza. Ikindi yaravuze ku itangazamakuru muri iki gihe ni bya bindi nyine twavugaga, niba naza no kubitindaho cyane kuko twanabivuze. Ni ukuvuga ngo itangazamakuru rigomba guhindukana n'ibihe, rikagenda nko muri ibihe bya za tekinoloji, rigakomeza wa murongo waryo, ariko hatibagiranye na za challenge z'imbuga nkoranyambaga, ibiki byose. Uretse ko n'imbuga nkoranyambaga burya zohereza itangazamakuru kwakira ibitekerezo bitandukanye, ahubwo imbuga nkoranyambaga ntabwo ari itangazamakuru. Reka duhe ijambo kandi Daniela Karume Mpuzimana. Mwiriwe neza. Muraho? Mwiriwe neza. Muri hega Daniela Karume Mpuzimana? Yego,
ngaha turatekanye. muri hehe? Mu ntara y'Amakamba ku mugwa mukuru w'intara. Ni vyiza cane rwose. Ikibazo cy'imviro duga ku ijambo. Ego ikiganiro ni cyiza mugabo hari ibibazo byagiye biraba muri kahise nta mu Burundi birashika itangazamakuru birabyifatamwo biragaragara ko byabyifashemo nabi mu myaka y'ibihumbi 2015 ndetse n'amaradiyo amwe yarugagwa ariko rero si twagira tubaze n'ikihe icyizere yuko ayo maradiyo yitwayemo n'abakuza harimo n'ijwi rya Amerika twari dukunze cyane bya BBC yakugagwa n'ubu yataragaruka. Icyo ni ikibazo cya mbere. Hanyuma kubera iki ni gute twasigurira abenegihugu kuri iryo itangazamakuru rica ku mbuga hwaniro tugangurukana bumenyi bwa Facebook na nyabujya amaradiyo amwe azwi n'amategeko y'imenyeshamakuru birashira ko amagurupe y'abantu yagashirako ibijyanye n'amakuru abantu ubwabo bagashaka ibijyanye n'amakuru. Ni ukuvuga ibi rero bica bicarira bica bituma abanyagihugu bajuragirika babisoma batamenya neza amakuru y'ukuri ayo ariyo. Mbega hoba hariho ukuntu izi mbuga hwaniro bashobora kuzigenzura bakatubwira ati ibiciye kuri ibi biciye ngaha nibyo byo kuko hari ibyo usanga bahuhagiza nk'intambara zo muri za Ukraine byose ntitubona neza haba kuri BBC haba kuri radiyo tubona ibitandukanye haba tukabona ibitandukanye abantu dukurikirana amakuru dukoresheje imbuga nkoranyambaga twoca tumenya amakuru y'izina twokurikirana ayahe. Musanzwe ibibazo byari ibyo ubundi ikibazo cya nyuma ni icyo kumenya itangazamakuru ko umuriro ryarahungabanye ni gute ryoshobora kunagurwa rikaja ku murongo abantu amakuru bahawe mu imenyeshamakuru tukamenya ko ari amakuru y'ukuri koko. Murakoze Daniel Karume Nkunzimana. Ibibazo bitatu. Icya mbere nibaza ko Mushiyantahe Placide Magambo kwishura mu kanya ariko muri rusange nuko muvuga ko hariho ibinyamakuru byaba byitwaye nabi mu 2015 mu Burundi ariko kenshi na kenshi abamenyesha amakuru bafite umurongo bagenderako. uyu murongo nawo ukaba urimo ingingo zitanu zikomakomeye. izo ngingo zikurikije mu bisanzwe utanga amakuru ameze neza abantu bose ku mpande zose bashobora gukunda. duga ku ijambo ku nyishu ku bibazo Mushiyantahe Daniel Karume Nkunzimana abajije Placide Magambo. namwumvise Karume kandi ndamushimiye ariko duhere kuri icyo kibazo cya nyuma cya avuze muri za social media n'ibibazo byo muri Ukraine ngo amakuru bafata nayahe ayo bareka nayahe. Ni ikibazo cya dominance cyangwa se ya social media ugereranyije n'itangazamakuru. ibyo abantu bakurikira cyane social media muri iyi minsi kurusha itangazamakuru kubera ko kuri social media amakuru arihuta ku buryo harimo ikibazo cya tugiye mu kibazo cya misinformation numva byafata n'undi mwanya. Abantu barabeshya cyane bavuga amakuru atari yo bijyanye n'amarangamutima bifitiye muri ibi bibazo biri kugenda bizenguruka hano ku isi. Niyo mpamvu iki kibazo kizagorana kugira ngo hazamenyekane ukuri kw'ibiri kubera muri izi ntambara zigenda zigira ingaruka ku isi yose kandi ziri kubera hagati y'ibihugu bibiri. Icyo ni kimwe mu budasa mwavuze cyane cyane hagati y'amakuru atangazwa kuri izo mbuga n'abantu bose batari n'abamenyesha amakuru hamwe n'amakuru atangazwa n'ibinyamakuru bizwi n'amaradiyo azwi. Icyo ariko ndahita nkijyanisha na biriya yavugaga ngo amakuru y'ukuri kuri social media byo ntabwo nakubwira ngo amakuru y'ukuri ni ayahe atari kuri ni ayahe. Kubera umuntu arabyuka akagenda icyo ashaka akagishyira kuri social media abantu angiza byubaka nuko nguko social media zikora. Niyo mpamvu itangazamakuru burya rifite akazi gakomeye muri iki gihe ariko ku kintu twavugaga cyane cyane bijya n'umurongo wo kwitunga kw'itangazamakuru ari nawo twahereyeho. Nibaza ko wa mugani itangazamakuru rifite akazi gakomeye cyane kugira ngo rizahindure ibi bintu.
rifite akazi gakomeye kugira ngo rizavuge ukuri bitagendeye ku marangamutima hatabayeho influence nini ya social media. Influence ya social media yo izabaho, ariko nanone njye nyibona mu buryo bwa avantage kuko byoroshya kugira ngo ubone amakuru, ariko social media ntabwo ari itangazamakuru. Karume rwose ibyo avuga byo n'ikindi kibazo cya za Voice of America na BBC mu Burundi, nibaza ko itangazamakuru rigera kure byo nta nubwo nabivugaho byinshi, ubwo uko byitwaye uko bigize iki, burya bafite umurongo wabo bagenderaho, nibo bawudefinisa, burya ntabwo bavuga ngo ugiye kubavugira, ariko ni bya bindi. Kandi noneho namubwira ko ari ibitangazamakuru bifite umurongo wabyo, ariko bigera hanze y'ibindi bihugu, biba bifite message bitanga, byorohereza amakuru. Ntabwo ari social media, ntabwo ari social media, kandi n'amaradiyo mpuzamakungu azwi cyane rwose afite n'abamenyesha amakuru anonosoye umwuga, kenshi na kenshi bakurikiza za ngingo zitanu zigenga umwuga wo kumenyesha amakuru. Okay, nuko nguko mbyumva, nibaza ko Karume musubije, keretse hari ikindi hari reka ndabona dufite abanywanyi benshi, reka tubaha akaryo. Muhondo Jean Paul, mwiriwe neza. Karame. Muri hega Muhondo Jean Paul? Nitwa Byimana, ndi hano mu Kagarama. Witwa Bigirimana? Nitwa Byimana, ndi mu Kagarama hano mu karere ka Kicukiro. Yegome duga ku ijambo. Ikibazo cy'imviro turiko tuvuga cyane ku bijanye n'umwuga wo gutangaza amakuru n'uburyo amenyesha amakuru kundi buryo kugira ngo umwuga wabo ubandanye kuba ingirakamaro kandi ubagiriye n'akarusho akunguko. Duga ku ijambo. Ndumva ibijyanye n'abanyamakuru bagiye babaha umwanya urambuye, bagatanga amakuru ku bantu b'abaturage. murakoze ku cyiyumviro mushikirije. Reka tugaruke ku mushigantahe Placide Magambo. Ntabwo ikibazo cye cyumvikanye neza, ariko ako numvisemo gake n'umwanya gutangwa ku baturage. Ntabwo ari ikibazo watanze nk'icyiyumviro, avuze ko abamenyesha amakuru bakwiye guhabwa umwanya ukwiye. Icyimuro cyo nicarangiye neza, ariko reka duhe, ndabona hari uwundi Nsabimana Daniela. Mwiriwe neza Nsabimana Daniela. Mwiriwe. Muri hehe? Rere Nyamasheke Ruharambuga, nk'ibisanzwe ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ni byiza cyane rwose. Ikibazo cy'imviro. Nanjye mfite ikibazo ku bijyanye n'itangazamakuru. Ndagira ngo mbaze abatumire, ese mu by'ukuri kari aho usanga ibitangazamakuru hamwe usanga iyo ni nk'ikibazo cy'amatsiko ngira muri njye, ari ibitangazamakuru wumva mu by'ukuri ukumva bifite power, bifite ubushobozi burenze. Urugero ndatanga urugero, ariko simvuga ikinyamakuru runaka, usanga umunyamakuru abaza nk'umuyobozi w'igihugu runaka, akamubaza, akabaza abaminisitiri n'iki, ugasanga abandi banyamakuru bisa naho bikiri kure. Kuba yabaza umuntu w'umunyacyubahiro ni ibintu bigoye. Ese mu by'ukuri ibitangazamakuru bifite imipaka ntarengwa kugira aho yatoza amakuru n'uburyo yabazamo ibibazo abantu bakomeye n'abantu twita ko ari abanyacyubahiro? Murakoze mu nsubiza ku kabazo k'amatsiko nabaga mfite muri. Murakoze Daniela. Ni ikibazo kitoroshe kwishura, abaje ku igituma hari abamenyesha amakuru bashobora gushikira abategetsi bakomeye n'abandi usanga urwo rugero batarushikako, ariko navyumvise. Ndumva bisa n'ibyumvikana ikibazo abajije. Ni bya bindi twavugaga rero bijyanye n'ubushobozi nyine itangazamakuru ryiyubakamo. Noneho burya mu bushobozi bw'itangazamakuru habamo na content ni buriya twavuga ko ari ni nk'ireme ry'ibyo uvuga byumvikana cyangwa risobanura neza ibibazo by'abaturage. Itangazamakuru riri hagati y'abaturage n'abayobozi cyangwa se n'izindi nzego zigiye zitandukana ziba zifite misiyo zitandukanye mu gihugu. Iyo ucyubatse neza wumvikana neza. Nibaza ko n'abo bayobozi
baba bakubona bavuga bati iri tangazamakuru riza imbere y'iri ngiri kuko bo bafite rya reme ryubatse neza. Aho ngaho abantu benshi barimo baravuga kuri content, ariko nanone n'ikindi avuzemo numvisemo bijyanye n'iki kiganiro twari twavuganyeho Frederic, ni uko hazamo na bwa bushobozi nanone, bwa bushobozi bwo kuba wakigeza niba umuyobozi ari ahantu runaka umushakaho amakuru ukaba wakigezayo wowe ukijyana, bwa buyobozi bwo kuba wakiyubakamo ukishakamo amafaranga, ukaba uzi uburyo ucuruza ibyo ufite. Kuko itangazamakuru nanone nk'uko twabivugaga muri iyi minsi rigomba kwiga ubundi buryo bwo gucuruza ibitekerezo byubakitse neza no gucuruza ryiyungura ubwaryo rikaba kugira ngo rishobore gushyigikira za ngingo zaryo. Sinzi niba musubije uko abyifuza, ariko nuko ngubwo nabyumvaga. Ikindi umuntu yavuga Placide nuko kenshi na kenshi nk'abamenyesha amakuru bimenyere cyane rwose, turavye nka muri Amerika igihe cyose hari amakuru uwo mumenyesha amakuru ntatinya no gufata urugendo akaja no kumuhana uyo muntu afite amakuru akamubaza icese. Ikindi nuko nk'uko mubivuze hari amakuru akomeye usanga kenshi na kenshi n'abatetsi bashobora kumva ko bafise akarusho kugira nabo nyine batange icyiyumviro ku biba biriko biratangazwa. Ivyo nibaza ko navyo ari Frederic ahangani naho hagaruka cya kibazo cyo kuvuga, ntabwo twagikomojeho cyane, kuvuga ruswa mu itangazamakuru, kuvuga ko itangazamakuru riri korompi. Ni burya niba hari ikintu kiri expose cyane ku kintu cya ruswa n'itangazamakuru, kubera iki hari abantu benshi baba bashaka kukunyuzamo ibitekerezo kubera platform ufite. Niyo mpamvu izo ngingo tugomba kuzishyigikira zo kuba itangazamakuru ryakitunga ubwaryo kugira ngo ribashe guhangana n'ibyo bigeragezo byo kuba hari undi waza kukwishyura ngo akunyuzemo ibitekerezo ashaka gutambutsa, biba bishobora kubaka cyangwa se bishobora gusenya. Kandi nk'uko twabivuze hari ingingo ngenderwa ko z'umumenyesha amakuru zitanu, umumenyesha amakuru azikurikije ivyo byose n'ibintu ashira ku ruhande. Reka ariko duhe n'ijambo kandi ubundi munywanyi w'iradio Ijwi ry'Amerika Steven Max Bart. Mwiriwe neza Steven, muratwumva? Oui, murafite ikibazo, murafite icyumviro, muri hega Steven? ugantire mu kabati kanditseho 12 kariya. Steven, muratwumva? Kira muri kariya ndumva Steven ndumva Steven ari mu bindi, nibaza ko atari kurakurikira ikiganiro. Steven, muratwumva? Ndabumva. Duga ku ijambo ikibazo cy'imviro, turiko tuvuga ku mwuga w'abamenyesha amakuru. Hello? Duga ku ijambo ikibazo cy'imviro. Ya, ikibazo mfite ndagira ngo mumbarize abatumire, ese kuki mu by'ukuri ibitangazamakuru bimwe na bimwe usanga bifite ubwoba bwo gutangaza amakuru runaka ku kintu runaka, mu gihe ibindi usanga biba bifite ubushobozi bwo gutangaza amakuru, ugasanga niyo bivuga amakuru kurenza ibitangazamakuru biri aho ngaho. Nibatubwire mu by'ukuri ese hari barriers cyangwa imbogamizi bashyirirwaho ugasanga babujijwe kuvuga ibi? Mutubwire. Ibitangazamakuru mpuzamahanga nibyo bifite uburenganzira burenze ubw'ibitangazamakuru biri lokali. Ni icyo kibazo nyiramumbariza. Magambo Placide, duga ku ijambo. Ndamwumva Steven nubwo yarari busy ari kubika ibintu, nizere ko yabibitse neza. Sisa. Mu kabati. Steven, rero ikibazo wavugaga aho ngaho ni uko ni ikibazo cy'ubwoba mu gutangaza amakuru. Nubwo turi kuvuga cyane ku bintu bijyanye no kwitunga kw'itangazamakuru, ariko ndumva uzanyemo ikibazo cya content cyo kuba ibintu ibitinyuka gutangazwa n'iki kitatinyuka gutangazwa. Mu myumvire yanjye ni uko icyo ni nko mu buzima busanzwe, ikintu udafitiye amakuru burya ahagije, udafitiye source, ntabwo wahita ugitangaza. Ni nk'ibyo ngibyo twavugaga nyine bya social media n'amaradiyo. Burya iyo umuntu afite source zose zizewe, yabajije abantu bose bashoboka
ntabwo ushobora kugira ubwoba bwo kuba watangaza icyo utangaza. Noneho nibaze ntabwo navugira abandi banyamakuru kuko itangazamakuru hari ibitangazamakuru byinshi bifite imirongo bigenderaho itandukanye, ariko iyo ufite ikintu ushaka gutangaza ugifitiye source zizewe ntabwo mbona impamvu watinya kugitangaza, keretse aho uvuga ko watinya kugitangaza ni igihe udafite amakuru yizewe yose yuzuye. Ikindi namwibutsa nanone ntabwo ari ukuvuga ngo ibintu ibi n'ibi biri kuvugwa gusa ngo ni ngombwa kugira ngo bijye mu itangazamakuru. Hari igihe abaturage bashobora kukwemfluensa bakavuga bati turashaka kuvuga ibintu binini. Oya, umunyamakuru niwe wicara akabanza akanyura mu ngendo nyinshi mu bintu. Burya kugira ngo utangaze inkuru binyura mu nzira zitandukanye, kuyashaka, kuyubaka, kuyashyira hamwe, noneho bikagera n'igihe cyo kuyatangaza. Ntabwo ari abantu bakubwira ngo tangaza iyi nkuru ngo kubera ko ngo twabyumvise. Ikintu cyose cyumviswe ntabwo ari ngombwa ko gitangazwa, kigomba kunyura mu nzira zubatswe zigenga itangazamakuru kikabona gutangazwa. Naho kuvuga ngo ibintu ngo wabyumvise ngo bigomba kuvugwa cyangwa se bigomba kwandikwa, ntabwo nyine nicyo namubwiraga cy'itandukaniro ry'imbuga nkoranyambaga n'itangazamakuru muri rusange. Nibaze ko aho ngaho ngerageje kumusubiza bishoboka. Yego, iyo ikaba ari imwe muri za ngingo zitanu umumenyeshamakuru wese atezwa kwisunga, ivuga ko atezwa kuba afite ubwigenge. Niko byumva, ariko yumve neza ko ikintu kivugwa cyose hanze atari ngombwa ngo kijye mu itangazamakuru. Ikindi kintu twavuze mushantaye Placide Magambo ni kuntu nyene uburyo bwo gutangaza amakuru eka n'abayakurikirana bisa n'ibintu byahindutse muri iki gihe. Biribonekeza ko nk'urwaruka rutagifise umwanya wo kwicara imbere ya televiziyo canke guhagarara ahantu hamwe kugira bumvirize iradiyo amakuru. Hakaba rero hari ubundi buryo bwo gushikira nk'ubwo rwaruka. Ikintu nk'abamenyesha amakuru akwiye kumenya kuri urwo rwego ni iki? Hari ibintu nahoze nsoma cyagiye ntegura kuri iki kiganiro, nitegura kuri iki kiganiro n'aba contributors bo muri Forbes bavuga ku bintu by'impinduka zishobora kuzabaho mu itangazamakuru, ku entrepreneurial journalism. Ni itangazamakuru rihanga hazanamo ibitekerezo bishyashya n'uburyo bwihuse bwo kubitambutsa, noneho bidashingiye nka kera kwa kundi twarebaga ibinyamakuru kigazasohoka nyuma y'icyumweru akaba aribwo amakuru ajya hanze. Ariko ubu ngubu nyine kuba haraje ikoranabuhanga rituma amakuru ahita yihuta, hazabaho izindi challenge. Habamo challenge cyane cyane ibitekerezo bishyashya bizanwa n'urubyiruko, kubera usanga nibo bari active muri za communauté, bagenda bafite amakuru atandukanye, bagira ikintu kuyashakisha mu buryo bwihuse. Nibaza ko urubyiruko ruzabigiramo uruhare rukomeye kugira ngo izi mpinduka zishobore kubaho, zishingiye cyane cyane ku valeur ni indangagaciro za buri muryango, bitewe nanone n'icyo communauté zabo zishaka kumenya cyangwa se zishaka kugira ngo zihinduke. Urubyiruko nirwo rubigiramo uruhare rukomeye cyane. Frederic, urabona, kandi rushobora kubihindura ibintu byihuse cyane. Reba nk'ibintu biri kubaho muri Iran uyu munsi. Muri Iran, igihugu tumenyereye nk'igihugu gifite indangagaciro zishingiye ku idini, ariko ejo bundi bagira gutya, hari umwana w'umukobwa witabye Imana, iza mu buryo yishwe cyangwa se uko babivuga ashobora kuba yaripfushije. Noneho ariko reba impinduka zihari uyu munsi. Abantu aho bagera, abagore bakavuga bati ntabwo dukomeza kwitandira, niba iki ngiki ari cyo bigenderaho. Ukabona communauté ubwayo ihise ihinduka, ibaye sheke. Urumva urubyiruko imbaraga rufite mu kugira ngo rube rwahindura n'ibintu bitagenda mu murongo, bishingiye ku bitekerezo kandi binyujijwe mu murongo
umwe w'itumanaho mu itangazamakuru cyangwa se n'itumanaho n'itangazamakuru mu by'ukuri. Frederic, nibaza ko akazaza k'itangazamakuru urubyiruko ruzarigiramo uruhare rukomeye rukoresheje imbuga nkoranyambaga cyangwa se n'itangazamakuru, ariko bamenye uburyo bikorana. Uruhara rukomeye nivyo. Reka duhe n'ijambo kandi uwundi munywanyi radio Ijwi ry'Amerika. David, mwiriwe neza? Mwiriwe neza Frederic, nitwa David Nsengimana, ndi mu Rwanda mu ntara y'Uburasirazuba mu karere ka Nyagatare. Rero na mbere mbanje gushima umutumirwa nanabasuhuza, mukomere cyane. Nawe ukomere cyane rwose, urakoze. Reka uduge ku ijambo ikibazo cy'imviro. Mbere na mbere insanganyamatsiko nayikunze, ariko ntahise ngira amatsiko. Urareba muri iyi monde tugezemo ya digitale, aho ikoranabuhanga ryateye imbere, hari bimwe byagiye bihinduka, kwiyongera kw'ibinyamakuru, aribyo bigenda bikurura nk'ubwambuzi bufukana mu ikoranabuhanga. Nkibaza ese nka za sosiyete zishinzwe kuba zakumira uko kwiyongera kw'ibyo binyamakuru bidukururira kuba twakwinjira mu mubare w'abashaka kuba bakomeza gutuburirwa cyangwa se kuba victim ba scam, kuba bakoresha ikoranabuhanga ibyo binyamakuru byiyongera. Ese nkibaza nk'izo hari nk'imyanzuro igenda ifatwa n'izo zishinzwe kuba zabirwanya. Urugero nko mu Rwanda hari nk'ibyo twita get safe online, wagira ubwirinzi ku mbuga nkoranyambaga ukoresha. Nkibaza se hari ndumva umurongo wa David Nsengimana utumvikana neza cyane rwose, ariko yari kwabaza ikibazo cerekeye impinduka, ukuntu hari amakuru acishwa ku buhinga ngurukanabumenyi, akavuga ko hakwiye kuboneka uburyo bwo kubigabanya, ariko nibaza ko ubwo buhinga bwo gutangaza amakuru atari bubi, ariko harimo utunenge. Ndiba ku ijambo Placide Magambo ku nyishu uha David. Namwumvise nubwo bigeze hagati bigacika, ariko yavuga ku kibazo cy'ubwambuzi nibaza ko ni abantu abatekamitwe bakoresheje ikoranabuhanga. Hari ibintu bibiri bitandukanye. Ikoranabuhanga biriya ntabwo bitandukanye cyane n'ibi by'itangazamakuru turi kuvuga. Ikintu cyonyine itangazamakuru rishobora kuvuga ni ukubishyira hanze, hakazamo ya nshingano y'itangazamakuru yo kwigisha no kumenyesha abaturage ibibazo bihari. Of course ugasosinga ukavuga uti ngiye kubaza uwo byabayeho byamugendegeye gute, ubikanyura muri iyo process, ariko ukaba washyira ikintu hanze, ukaba wamenyesha abaturage ikibazo kibugarije aho ngaho n'uburyo bashobora kukivanamo. Of course habaho aba expert bahari mu bintu bijyanye na cyber security, bashobora kuba bafasha aba expert b'abahanga mu bijyanye no kuba no mu ikoranabuhanga muri iryo tekamitwe rikoresheje ikoranabuhanga kuri za computers n'ibiki. Bashobora nabo ukaba wababaza, ukababwira, ukamenyesha abaturage uburyo bakivana muri icyo kibazo cyaba kibugarije. Simbona aho cyaba gihuriye n'itangazamakuru bwaryo. Itangazamakuru burya za nshingano zaryo twavugaga nizo ngizo zo kumenyekanisha ibibazo bihari, n'ikintu kibereye kuri interinete cyose kinyuze mu kimenyekanisha amakuru muri rusange, ntabwo kiba ari itangazamakuru. Ari naho twavugaga iby'imbuga nkoranyambaga.
imbuga nkoranyambaga ubwabyo si itangazamakuru. Imbuga nkoranyambaga hari nyinshi zishobora gukoreshwa mu buryo bw'itekamitwe ariko ntabwo aba ari itangazamakuru. Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika isaminanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe na Emmanuel. Miriwe neza? Murakoze cyane, ndi Emmanuel, ndi Bujumbura. Kandi kazina ninde Emmanuel? Ego nagira ngo icyo nshikirije ku biganiro umwuga wo kumenyesha amakuru. Ego. Na cyane cyane ko hariho ku isi yose ko hariho abenshi usanga bafite ubumuga bwo kutumva, bafite ubumuga bwo kutumva. Abo bantu amakuru arahita akabashikira gute n'abazi uwo muhinga, abantu mwe nabo bofashwa gute mu gihe tuzi ko bashobora kuba bumva ari kuba bafite ikibazo cyo kutumva mugabo bakaba bashaka nabo kumenya ibiriko biravugwa hirya no hino. Ikibazo kitoroshe Placide Magambo barashaka no gusoma ibinyamakuru. Ndasa n'ukigarura gato mu murongo w'ikiganiro twari turimo cyane cyane cyo bumuga bwo kutumva no kuba itangazamakuru ryakitunga kandi rigera ku bantu bose. Hari muri bya biganiro twagendaga twavugaga bijyanye na ubu itangazamakuru riragenda rifungura. Nkeka ko ahenshi ku mateleviziyo bafite abantu bagenda bakoresha ziriya ndimi zo gukoresha ku babana n'ubumuga bwo kutumva. Byo nibaza ko bigenda bitera imbere ubwabyo, ariko icyo navuga nanone mu itangazamakuru ni uko hari gahunda nyinshi ahubwo ibinyamakuru bigomba kugenda bikorera amaproje bikaba byabishakira amafaranga, kuko ibi bintu byagiye bishorwamo amafaranga menshi n'imiryango mpuzamahanga ifasha ababana n'ubumuga bwo kutumva, bakaba babikoraho kugira ngo babibyaze umusaruro kugira bazamure izo gahunda baziteze imbere. Ibyo ngibyo ntabwo twabivuzeho cyane ariko birahari ni itangazamakuru rigomba kubifatira gahunda bakabikoraho imishinga, bakaba bafite aho bayohereza hatandukanye, noneho ahubwo izo gahunda zigakomeza gutezwa imbere zo kuba zagira barushaho kwegera abantu bose harimo n'abana n'ubumuga bwo kutumva. Nibaza ko aricyo ngicyo nabivugaho, ibinyamakuru ko bigomba kubimenya cyane cyane by'iwacu mu karere ko hari amaproje menshi ahari afasha ibyo bintu, ahubwo bikaba byaba nko kimwe mu gice cyo kwiteza imbere ry'itangazamakuru. Emmanuel, ndabona umengo yaronse inyishu zikwiye, reka duhe n'ijambo kandi Eric Harerimana. Muriwe neza? Ego ndabumva. Muri hega Eric? Allo? Muri hehe? Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro, turi kumwe n'umutumire Placide Magambo, umumenyesha makuru w'inararibonye yanonosoye ubuhinga bwo gutangaza amakuru. Ego ndagize yambo umundamukirwa umumenyesha makuru. Natwe turakuramukije cyane Eric Harerimana. Ego ukorera hehe? Nkorera mu mujyi wa New York City. Nkora ibintu bijyanye n'itumanaho n'ibinyamakuru hano mu mujyi wa New York City, niho ntuye. Muri leta z'ubumwe za Amerika? Mwagize neza cyane rwose kuza tubabaza utubazo tumwe tumwe. Itangazamakuru ryo muri ibi bihugu by'ibiyaga binini umenga bikora neza nk'uko ibindi bimenyesha amakuru ribaza vyo hiyo byo babikora, ku buryo bamwe ushobora kugomba kubaha inyishu, ugomba kubaha inkuru kubera ubura umuntu mutonya ari ibintu y'ibibazo bishikira abantu bato naho barondera ku telefone ntibashobora kuza bagahengera icyo kibazo cyaraheze, ukazibona baraje kubaza ngo ibyo bintu byari biki. Sinziro yuko umwuga wo kumenyesha amakuru yuko iyo umuntu umuhamagaye ngo umuhe inkuru ko adashobora kuza kuraba iyo nk'iyari inkuru y'ikibiriraho,
kubera igituma ndabivuze gutyo nabonye mwanditse ngireka ngenda bishikiriza ndabironkeye akanya harageze igihe je rirashikira ndashikirwa n'ibibazo kubera yari inkuru yari kiraba ku mugaragaro cyane rwose hariho abamenyesha amakuru twikoze ko turatelefona ati muze murabe ibintu biriko biraba mugomba mubishikirize ikibiriraho canke muzobitangaze n'ejo bukeye ariko nta ngorane mubibonye ariko nta mumenyesha amakuru n'umwe yigeze ahaza bagiye kuza kubibaza haciye iminsi 5 none rero nguma niyumvira nti none umwuga wo kumenyesha amakuru uba ufise urubibe bashobora ari nk'umuntu w'umutegetsi ubwo nyene ibiriko biraba biramenyekana ubwo nyene cyane mu makuru ariko uri umuntu uri muto biragorana jere ivyo byaragiye n'ibintu niboneye n'amaso yanjye nagomba rero kubaze namwe hiyo ukuntu umwuga wo kumenyesha amakuru woba uyifashe gusa ingorane ino nuko ataradiyo dushobora kumva zishobora kumva inyishu za kugumpaye kubera ni kw'itelefone guma ku murongo rero kuri telefone ndabaza uwo dukorana abanza kureke kuri telefone wumve inyishu aguha kuri icyo kibazo nkuramutima mubajije yego duka ku ijambo Placide ikintu umuntu yovuga buno nyene nuko nka muri Amerika hari uburyo bwinshi iyi nkuru ibaye ahantu hariho nk'ibimenyesha amakuru canke amaradiyo canke amateleviziyo babifitiye za kajugujugu zabo baca bahasimbira buno nyene bacanke ibintu vy'uburyo ariko reka ko yabaje ico kibazo murabe inshumu Muhammad nicyo nagiraga ngo mubigire ko hari nk'ibintu bitandukanye mwumvamo ni bwa buryo twavugaga bwo kwiyubaka mu itangazamakuru ashobora kuba yagera ahantu aho ariho hose ashobora kuba habereye inkuru ashaka n'abaturage nk'uko nguko bamuhamagaye bakamubwira bati ikintu nk'iki ngiki kiri kuba awe akaba yafata icyemezo akavuga ati ndahagiye ntabwo bihungabanyije ubushobozi bwanjye ku mufuka w'itangazamakuru w'ikinyamakuru bakorera ni bwa buryo twavugaga bwo kwiyubaka. Ikindi cya kabiri ni uko iyo nkuru bashobora kuba bahamagariye uwo munyamakuru hari igihe ashobora kwicara akayinyuza mu ijisho akareba agasanga ni inkuru ishobora kuba itavamo inkuru kuko icyo baguhamagariye cyose ntabwo ariko ujya kuvuga ngo ngiye kugikoramo inkuru, bisaba no kwicara ngo abitekerezeho kabiri. Ariko ngarutse kuri icyo ngicyo twavugaga ni bwa bushobozi nyine bwo kwiyubaka bwo kuba ahubwo itangazamakuru ryatekereza uburyo ahantu ryashyira ahantu hatandukanye abanyamakuru bakabasha kubahemba cyangwa se bakaba bashobora kubohereza. Sinzi rero ibinyamakuru bitandukanye by'iwacu byo bifite uko bibyumva, bafite n'uburyo bakora. Nibaza ko bishobora kuba ubushobozi bukigoranye, ariko icyo tuvugaho ahangaha ni uburyo wa mugani bwo kwiyubaka, wa mugani nk'uko Eric Harerimana bivuga, nk'ubwo aho umuturage afite ikibazo hose bakaba bamugeraho n'ikibazo wa mugani gishobora kuvamo inkuru yo kuvuga yarengera abandi, yabateguza mu bibazo bibateza imitego imbere, cyangwa se yabigisha n'ubundi buryo bushya bwo kubaho mu miryango yabo. Eric arakoze cyane kuba yabajije iki kibazo nacyo. Turamushimiye. Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika. Turi kumwe na Pascal. Mwiriwe neza? Mwiriwe neza. Muriga Pascal? Yego mwiriwe. Mwiriwe. Akandi kazina kawe ninde? Nitwa Niyongera Bruce Pascal. Nduga ku ijambo ikibazo cy'imviro. Nge ndashimira ahanini, ariko n'akandi kantu mbaza ku bijyanye n'abakiri bato mu bijyanye no kubazamura mu mpano. Ngenda bashimira Ijwi ry'Amerika kuba mwatumiye uwo mutumire kugira ngo atubwire no ku itangazamakuru uburyo biba byifashe, uburyo amakuru ahererekana, uburyo atangwa n'ibindi byinshi bitandukanye. Ariko iyo urebye kugira ngo umunyamakuru agere aho agera, hari ibintu agomba kuba yaragishijwe yaba mu mashuri ndetse na za kaminuza mu buryo bugiye butandukanye. Ariko iyo urebye usanga mu bihugu bimwe na bimwe byo muri Afurika y'Uburasirazuba
hari abanyamakuru bagenda bakora inkuru zidasobanutse, bamwe nabo ugasanga ntibigeze babyiga, ugasanga ahubwo biragira ingaruka mbi ku gihugu kubera ko batazi amakuru adakenewe. n'aba bandi barwanya leta bakabona aho bahera bavuga ngo ibi ngibi ntibisobanutse, banenga kandi banenga ibintu ahubwo babona barakwiye gukosora, ahubwo bo bikaba byagira umumaro ku gihugu. kubera ko iyo urebye usanga ba bandi babyize batabyize batanga za nkuru mbi kugira ngo baharabike cyangwa se basebye abandi bantu. Ese abo kwiza itangazamakuru bakaminuza mu buryo bwemewe bwiza bakora iki kugira ngo batange ahubwo amakuru y'abo bantu babe bakize inzego z'ubushinjacyaha cyangwa inzego z'ubuyobozi kugira ngo babe babazwa kuri ibyo ngibyo baba bakora bitagenda neza. Ikindi nuko nasaba ko hari abana baba bari mu mashuri baba bafite impano zo ubona bafite mu maboko, bafite impano yo kuvuga amakuru cyangwa ibijyanye n'itangazamakuru, ukabona umuzamuye hari icyo yageraho. turasaba ko bataguma hejuru gusa kuko bo bafite aho bageze, hari abandi bantu basigaye inyuma. abo bantu rero bajye binjiramo cyane cyane mu bigo by'amashuri, niho usanga baba biganje, nabo babaha ubushobozi kugira ngo bagera aho bagera nabo bazabakure mu ngata, kuko nabo baba bagenda basaza bavamo hinjiramo abandi. biba byiza rero iyo bakurikiranye n'abandi, ntabwo ngo twebwe twagezeyo ngo twagezeyo reka tugume hamwe. biba bisaba ngo barebe n'abari hasi nabo babafashe kugira ngo abanyamakuru batari umwuga baveho hajyaho abanyamakuru b'umwuga. murakoze Pascal. ibibazo bibiri. Placide Magambo. ndamwumva Pascal, ni bya bindi twavugaga by'ubushobozi, buriya no kuba washobora guha akazi abantu babyize babigize umwuga, nabyo nyine ni bwa bushobozi twavugaga itangazamakuru rigomba kwiyubakamo, kuko iyo uhaye akazi abantu bafite ubushobozi akenshi na kenshi bituma nanone ukora kinyamwuga. nibaze ko nk'itangazamakuru ryinshi, ariko si ngombwa ko uba waranabyize gusa, ahubwo uhabwa n'amahugurwa, ufata amahugurwa, umuntu ufite amahugurwa ahagije azi uburyo yatangaza inkuru ikaba itateza ikibazo mu bantu. nibaze ko ibyavuga nibyo. wa mugani iyo urebye ejo hazaza h'itangazamakuru ubona ko ririmo ikibazo, kuko n'itangazamakuru ry'iwacu mu biyaga bigari nk'uko babivugaga cyangwa se mu burasirazuba bwa Afurika harimo urwikekwe rwinshi kubera ibyo bibazo by'ubushobozi. kubaka ubushobozi rero ni ikintu gikomeye cyane mu itangazamakuru, ariko ubushobozi bushingiye ku bwenge, ariko nanone busaba rya shoramari no kuryubaka ku kinyamakuru ubwacyo kigafata inshingano zo kuba cyategura abanyamakuru kugira ngo batange inkuru bashaka, banakinjiriza n'amafaranga, kuko buri kinyamakuru ntabwo ari ukuvuga ngo ni ugutangaza amakuru gusa, ni no kwinjiza amafaranga. uruhare runini ahubwo ni ukubikora nk'akazi kinyamwuga, rikinjiza amafaranga noneho rigatangaza n'inkuru. nibaze ko ibyo Pascal Niyongira avuga nibyo, wamugari hakenewe ubushobozi bushingiye ku bwenge, none ubushobozi bushingiye ku mufuka. mu kanya gato yabaje ikindi kibazo, wavuga ko nkamwe bwimaze gushika ku rundi rwego mwufasha gute abandi banyamwuga, abandi bamenyesha amakuru, baba ababinonosoye canke abatabinonosoye bakorera muri iyo ntara yacu? nibaze ko ni nabyo nk'ibingibi turimo tuvuga, tuganira ku itangazamakuru muri rusange, ni uguhana amakuru, nta kindi. gukangurana, umuntu akareba ejo hazaza, niba hari ubonye ikintu mbere akakibwira undi, niba hari umuntu ufite igitangazamakuru ariko akaba adafite ubushobozi, ufite ubushobozi ukamufasha. n'uburyo bwo gufashanya, nta kindi gishyashya. gusangira ubumenyi no gusangira ubumenyi. murakoze cyane. murakoze. reka duhe ijambo Dani Krista. muriwe neza? yego mahoro mwiriwe cyane. muriwe neza, muri higa Dani Krista? yego ni sawa, turi Karusi. yego duga ku ijambo, ikibazo cy'imviro, akanya karagiye.
yego isi ikibazo nyamukuru mfise ariko ahubwo mfise icyo nterera duga ku ijambo. ni ukuvuga ku byerekeranye n'ibinyamakuru ibimenyeshamakuru ukuntu bimwe usanga bikora hari ukuntu bikora ugasanga umengo ntibabitumye cyangwa ntibiza akazi muri rusange bijejwe. burya abafaransa nibo novuga ngo barabizi neza nibo badusigiye umugani ngo toute la vérité n'est pas bonne à dire, bivuga ngo uko uri kose si byiza umuntu akuvuge, bivana n'igihe kuvugamwo, bibaye ngombwa urinumira ukazopfa mu kuvuga hanyuma icyo kintu cyagiye nshatse kuvuga iki. hari igihe nk'ibihugu bibiri cyangwa abantu nka babiri cyangwa imigambwe ibiri cyangwa muri rusange ibintu bitandukanye bibiri biba bishyamiranye, ugasanga nk'ibinyamakuru bimwe bimwe aho no gutekereza cyangwa kwinumira byo biriko biranima umengo ni ukwira birimo. Ego murakoze Dani Christa ku cimviro mushikirije. Ndabona tugomba gusozera mu kanya imbere ko dusozera. Placide Magambo, nashaka mutubwire nk'uko twavuze mu mpinduka zihari muri iki gihe kenshi na kenshi mu binyamakuru mu maradiyo eka mu mateleviziyo birakenerwa cyane rwose ko haba ubuhinga bwo gushikiriza za videwo n'amafoto eka bifashwe neza, kuko iyo bidafashwe neza birutwa no kutagira ikintu na gito. Uruhara rw'amafoto eka na za videwo mu gutangaza amakuru n'inkuru. Murakoze cyane Frederic. Aho ngaho ku ibitangazamakuru rishingiye ku mashusho akenshi na kenshi rigenda ritera imbere kurusha irindi tangazamakuru ryaba ryo kumva za podcast na online kwandika mu cyangwa se ibinyamakuru bisanzwe, ryo kubera ryikoresha fafa nyinshi kumva kubona. Urumva biba byoroshye kureba nk'ibintu ukabireba en direct bidatandukanye cyane na biriya Dani Christ yavugaga. Itangazamakuru nanone rigomba ntabwo nanze kumwirengagiza kuko yarabajije ikibazo nanone gisaba etike itangazamakuru. Etike okay, n'ubunyangamugayo se cyangwa se ni ijambo nk'iryo ngiryo mu itangazamakuru. Inkuru yose ugomba kuyishakashaka ukamenya ko nubwo ibitangazamakuru ryihuse atari ngombwa ngo ikintu ufashe ugombe kugishyira online, gishobora kuyobya abantu cyangwa se niyo mpamvu n'itangazamakuru rigomba kwitonderwa cyane. Nibaze ko no mu turere tw'iwacu n'itangazamakuru rigenda ritera imbere cyane kuri za YouTube, abantu bafite imiyoboro ya YouTube, ariko nanone bakaba bagomba kumenya n'uburyo babyaza umusaruro kugira noneho bazamure na content yabyo y'ibyo bavuga kugira ngo bibe byagira n'icyo bibazanira kurushaho bifite n'inyigisho biha abaturage. Ndabona akanya katujanye mu gusozera. Placide Magambo, nashaka mugire ico mubwiye eka sinovuga ko ari impanuro mugabo nk'inyigisho muha nk'abantu bose bafise ibinyamakuru muri iki gihe habaye impinduka nyinshi, ibintu bimeze nk'impanuro canke gace mwocira nk'abafise ibinyamakuru eka amaradiyo cane cane nk'abigenga, ni nk'ibihe muri ubwo buryo nyene bwo kugira ngo baronke akarusho akunguko? Ni ukuteza imbere uburyo babibyaza umusaruro nabo bikabatunga, noneho bagakora akazi kinyamwuga atari bya bindi byo kuvuga ngo barabikora mu buryo bwo kwishimisha gusa nka social media, ahubwo bakabibyaza umusaruro bagarushaho gutanga amakuru anoze ashobora no gufasha sosiyete. Ikindi kibazo gihambaye ni ya mategeko agenga itangazamakuru. Nduga ku ijambo amasegonda 10. Ni ugukomeza bya bindi nyine kwigisha, kumenyekanisha amakuru no kuruhura abaturage kandi noneho bakarushaho kwiyubaka. Placide Magambo, ndabashimiye cyane gose ku kanya mwatoye kugira ngo musangire n'abanywanyi b'iradiyo Ijwi ry'Amerika amakuru yereke cyane cyane itangazamakuru. Turabashimiye inshuti mwese mwaduteze amatwi. Turashimiye kandi na engineer yadufashe mu buhinga bw'ivyuma, tukadushimiye kandi na Nadia yadufashe kwegeranya iki kiganiro twabashikirije dusagira ijambo. Turabateye akamo rero mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo Ijwi ry'Amerika. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.